Ketheka ni wirigiro bwakwa withiritori na Jumapili enjega na rueri tariki 23 mweri Jujwa 11 mwaka ni 2025 beta wakabwe mutharimi ni ngoshikire ngatho cia mwanya ni bwega muno amuwe no tuthetie nyumba nteto nambari 1 katetune ka mero kumakireni kirewe na kimoni moni. Thank you very much. Nguririkani narua iri ntuku ya Jumapili nirio twithera turina gikaro yegi mantu ya gisiasa mubango rumuriro siasa ubanganitwe ni Jerry Wachupe na narua jaraja kaithiraja kimurikwa ni ruaria kana ogambe bwa governor mutumanto idingi yake ari garoni ama MCA County Assembly ya Mero kimekithiru nio miario ugambe ikoni mwerekera jwa mugongo kumakiri Rais William Samoei Ruto akiariria mbunge ya ndegoro ya Kenya agitariria Manto Kadhumba jarakuwa nijo thirikari Kenya Kwanza ikaithira ikiingia mbere tutonye kirindebe ya 2027 tukethira turina agambi akaithira rio Caston Miunge ore mwandiki munene wake ama kia nati na kumene matagiti kia senator tukethira turina Eric Moriongi nwe nawe ni mtu wa kiuchumi kana muthoyo manto ya kiuchumi mutaalamu wa manto ya kiuchumi ore Rais William Ruto aithirite akiria Manto Kadhumba yegi uchumi akaithira gitutheria kumenya ni mwerekera jurio ikonie witi na mbere ndigoroni ya Kenya kwina James Kenoti muthoyi wa gisiasa kana political analyst babonde bakaithira bagicemania kirimetha ya Meru TV theigiri ciogoro na nusu mankatha idano kiri mubango jwa rumuri rwa siasa etwambiriria na siasa ii irashitite na mbere katetune ka Amero ni ndionga shantuko wantuko cia atongeria kuma matorene ningi atongeria bagi siasa katetune ka Amero tuko ya igara bagi shamanya nteresia antobe twe kianga ni gijumbunge kia Igembe North na rebetite na mbere kia Igembe Central na baitete na mbere kwithira bagitegera yaigi weti na mbere matorene guntoko muno milione ya Igembe ni ario mubunge Julius Taitumu Dan Kile Karidho mubunge wa Korotwa Dorothy Muthoni na mwabangania kiri OBC ya munini wa Rais nwe Gideon Kimathi. Ripoti ya Mukiri Ankoinja Ubwete tembeo bwera branco vidia na lengo yakwa kimanto asima kimanto barabara kimanto agithomo no kadia bwantu betu ni mubunge Julius Taitumu atirimanite na atongori bantu betu kiongo kwa radio weti na mbere na kuonania itumia komba kwethira kiwa bawate thirikari mbaru utinkomorie na miaka 3 komorie utete na mayo utete na miaka 30 lakini ya mtiari na uroi watelete mtu awatawa akero muritu oi wachukuru akawegwa bikibiki siangamia no to ndiare manzo manifesto yakwa ya to ari kunde angera anto atire tukahakikisha bikibiki kuraja anja itirara na mwekuru no ndo mwekuru waibo kubu byo kwaleli bikibiki ote kwaleli mwekuru ku iwasi wasi ndilare kwenda bata tuma ibukonya mutu ate kwenda bata nyantobe to kutena mata nyasime kwa tu etuko mwekuru atona muri oyo akayukia aita aginya kaburo yeye gote ndegerete na kinya gita ito tukubakia toko kila kenene kego mulika mwisi no toto mwako 2023 to gwedire kibutu primary toilet kadha tena primary school pit toilet kaiso kwa inyago na toilet kwena Marere toilet kwena Kiani secondary school 1 classroom Ndoleli primary 1 classroom Kiongo secondary 1 classroom plus dining Anjalo secondary laboratory kadha tena na iroro bibio mingi kutala tesa sawa na itobia ngie goeda alafu list yeu 2023 2025 Kiongo secondary bus there primary 8 toilet there primary 1 classroom Mwanga Angia primary 2 classroom Anjalo primary 8 toilets Miriki secondary 8 toilets Ndoleli primary 8 door pit latrine na iroro secondary 8 door pit latrine Kiramwadi primary 8 door and 1 Karicho la. Kuroko tukube vingidi. Ndio wata. 2026. Tuna Lusioti primary 1 classroom na Lusioti primary 1 toilet 8 door yani
primary 1 classroom, Anjalo primary 2 classroom, Lororo has 2. And administration into Waka Lororo ni Waka camp Lororo. Ire security na Doleli Secondary School lab. Mwaka 2024-2025. Ana batarĩrĩte mirandi ĩra yumbĩte kwethera kĩonekana gĩthirikari ye na aranyumene abunge baba umire na kwerekera Teresa Kangeta ĩra ĩrĩ Gembe Central araba watu roeni ni mbunge ndani kile wa Karitho. Number 1 nini? Tunashukuru yao wote. Ndio wewe kiongo. Ile tukio wake watu toke la rota resident jogi. Woni ko ne secondary ndatu. Ke secondary kile mheshimiwa Kotaya. Na tukero ndio tuchange ndio kiongo tunaweza hiyo kazi kweli? Hakuna wakati Taitumu anapiga simu akitafuta vitu zake. Aringa thimu akiuga kuiba kwekwa ikwenda kwambiria haraka sana antu iba kwenda bakirwa bakwereku. Akaringa thimu akiuga roborota rekwa inkwenda yakwa barabara fulani inkwenda ikirwa mbesha ikirwa rami. Itobibyo ndio kuma mheshimiwa Taitumu akigweta aga. Wotekyo kiombekeka nonto na kwenda uburetara getona kamuskumo getona muskumo. Huyu mtu ana bidii sana. Injara ile moja. Lakini bidii yako nayo kweli. Serikali zimepita. Tuseme ya moja 24 years. Yeye Kibaki 10 years. Yeye ya Uhuru 10 years. Na ya William Ruto ambaye itakaa 10 years. Barabara kwa antukweta hanibi bridge. Leo kachongari kwa kanidi kaneko ina manibi. Wale watu wanaubia ni watu wa Meru. Si watu wa Tharaka, si watu wa Nithi, kwa sababu Minyara Njerere ni gateway ya Meru towards Nairobi. Noriu pakiwende thai ni kaita kamero kumba kwethera bakiwatwa mbaru. Maendeleo jo kuona jakithithio ja mheshimiwa Muthoni Senator kuarĩria ijarathatĩte mwanka wa mbere na harĩa ure imaka tema, lakini mheshimiwa Kithure Kindiki akuija bagwatana na ajumbe bakarakara after every 2 weeks bagetwa bakorua kagwe project yeku ekuamite mari kwenda kwa ekuamite professor akanyike thimu akaringira minister maramo akamwira Taitumu na yete okona ruju ba 12 Taitumu no ate mama ageta kugitate kumona itokwereano so nandi uri otunganenie ni William Ruto na ntunona tunganenie kajuga tune agaiko gitate. So 2027 pato tumonenkeria na ito tukuwa tuta na twarekia unakuto tedireria manto au sisi kama Wameru kusimama na mili yetu tukuingilia ndugu sana hawa watu wanaitwa Kikuyu tunawazindikisha kazi sana kwa hiyo wengu ukende mwana mbele ukende kwa kaurana kwa kwendoni wewe kwa kaurana kwa kwendoni mwalo kwa kaurana Abile kwa mira kwenye wabia wana wapi kudia na njondi warande bendiri na njondi. Sasa sisi tumekuwa kwa serikali, tumesupport serikali na yote. Sasa hivi mtu wetu Kindiki amefika nafasi ya kunusa. Ndio serikali imeanza kuoza. Hao watu watolee kazi na sisi. Nikiripoti Meru TV kumembe beta mukiri onkonja akagitira kau mubunge wa Tigania East Mpuro Abori kire mushamanio na atongiria ba matura ningi atongiria ba makanisa wandini ya Karama nete na mbere gitariria mirandi ya weti na mbere ira akariba bakaidira bakigunika nayo kuma ntere isha Karama nkurukia gitana mbere kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza rungura Rais William Ruto na monini wawe Professor Kithure Kindiki. Riboti idhurani mwandikwetu antuto kuma muri yote ya Debs Turia Wadhireja. Ninjori ya kariku mawondi ya Karama gicigo mbunge ya Katiganisti bara bakuthuranitwo amwe ni mubunge wa mbunge ya Katiganisti Mpuro Abori kenda komba kwithira kibatarire mirandi weti na mbere rombite kwithira kibwitho ndene ya Karama akiaria Mpuro Abori na barombete tana mbere komba kwithira kwata thirikari William Samoei Ruto mbaru akiwa kuniko kwina mirandi weti na mbere na kompensani utebi kube kuretera kariba. Nasema kwamba hatuna vita na serikali. Sisi wa Meru kwa jumla na Tigania East tuko na imani.
ni serikali ya William Ruto. Kwa sababu sasa hizi hiyo barabara kutoka Kwangera kwenda mpaka Mbataru sio pesa mfuko yangu, ya serikali. Hizo transformers zote sio mfuko yangu, ya serikali. Hiyo barabara ya Karama Mbaraka Karasi Road sio pesa yangu, ya serikali. Nkoroki mpuro abori wete abra bethirite bepinga thirikari William Samoei Ruto ibara bethirite bemira kwa miaka kathumba maendeleo agita kwake na miro no betiwa marampi batina no mpipya kumba kwithira bakireterwa na wasaizi wale wengine wanasema kwamba tuandamane ama tuseme one time. Umesikia hapo tumeelezwa kile ya kwamba 1960 walikuwa miaka 10 waliweka stima kwao, maji kwao, hospitali kwao, mashule kwao, kila kitu kwao, lami ziko kwao. Mpaka Titubiti. Kibaki akachukua miaka 10 wakaongezea Titubiti mabarabara, lami, hospitali, mashule, kila kitu walitegeza kwao. Hakuna kitu ambaye hawana. Uhuru akachukua miaka 10, 10 years kama rais wa nchi. Hata nyumba ya Nyazi kama stima. Hata maana hakuna kitu yote kuna lami. Sisi hatuna. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Serikali ilikuwa tamu sana. Watambia na serikali ni jaga taasali ya njuki. Ita oge wa njuki. Kama enore ni jaga oge wa njuki. Wakaitumia miaka 2 watu yao. KRA waliandika watu 90 siku moja. Mtu mmoja. Meru hakuna kitu. Wakati ule kidole kindika amechukua only one mwaka mmoja pekee yake imeisha. Tunaambiwa one time. Mtakubali? 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 Hebu kabla milioni kabla. ya kabobo chani mpuro abori wete wana rais William Ruto amba kwithira kyo gite mwaka 2027 mwaka 2032 urakethe rais wa nthiguru yetu ya Kenya ni Profesa Kithure Kindiki. Kubali kuchunga na hawa. Tutasema kwamba wao wamekula miaka zaidi ya 50 years. Sisi tunajua kupata. Na tunajua ya kwamba William Ruto 2027 akipata kiti ya rais, Kithure Kindiki wa naibu wake mwaka 2032 atakakuwa rais wa nchi ya Kenya ni Profesa Kithure Kindiki. Muthe mpuro abori no mbeje kwithira kiringirana kya makeno pe umtebe akiuria kariba wetana mbere kumba kwithira baikire kya maki. Ukailia Jubilee inene. Ukailia Wiper inene. Ukailia ODM inene. Abu kama ngine ai kidogo upenda wao hambe hambe kinyago yako hii wacha na Ruto wacha na Kindiki wacha na Mpuru wacha na Karama asante enenda na pinga. Ripoti na Meru TV kuma wondi ya Karama gicigo mbunge katika Nistimbe Adams Muturia wa Thirinja. Nayo uriria mashindano ya mibira ya kasa irigiri kathetineka Amero MCA wa municipality Caleb Mutethia Kibuko na ititena mbere kutariria kira kuga ni igeria ya gutigira abiashara athoria hakuma mutindo jwa Kangangi na Meru kwa ujumla ni bakugunika gukirukira mubango jwa kithirikari jura jo kethira jo kithithika akathetuneka Amero akiuria askari bakanjo batekethire bakiangaikia biashara rira bakweria kuona shiringi na ingi bakithuria kuona mugate jwa ontuko Tuko ripoti Jeff Wagituma. Nawe Caleb Mutethia Kibuko MCA wa municipality na ugite ya biashara kuma wandi ya municipality kagita gaka kaunti ya Meru itongerete kiri michetho ya kasa biashara bakethira bakiangangwa kana gwitwe goti ni mabitha bakanjo nikenda bakethira bagichwira ya kuruma mbuge. It will be a good opportunity kiwi ana biashara both barabe na nduka barabe na Airbnb na the like
twirigirite kwithwa kwina more than 200,000 visitors ka 150,000 visitors ninkwendi kuga na arua county ya Meru itwitikanirite na thirikari both the executive na twetikanire gintu kimwe kukethwa kwina harassment ini ya na biashara ba nini antu bai wekanya na iturombete bai wekanya kara kombi kuonora mbere mabaka exploited bakerwa ngano monkabete bari embeta kenda bethwa bakienda iria mahali nuntu gintu bationa kairin 47 years ibaye wekanya ara mtu akona kwenderia nenderio kukethwa anga itukwenda ondaja itukwenda ondalea that in the next 10 days antu ba Meru ba municipality it's a very lea gintu gya kwa kuga tuketha twisikionda ke okas tuketha twisikionda ke baraba kuruga mama mboga baba kwende sukuma chiao na baraba kuruga chips itwethe twisiki opportunity antu ba urabombi kuona mbeta ni aria kirikire MCA uju akuga thirikari ya county ya Meru igekira mawatho micetho iji ya kinya muthia antu ba beta twachokia no masetu ya ondera twenda no tutukwenda kwithwa kwina onda lakini ribeku tangu gantu ba iye ka bathithia ta lakini tubaye opportunity tukuga ngantu bakenderia aja antu benderia angana aiso when we end the national games irirareku ukasbetu ba ingirirwo kwendia kweja kuthwa kendo tonya kwenderia thirikino rukaina angi weto 150,000 onio ndeu nkuga tutikwenda ithura iyo kantu betu beru bakatonya kwendia kirimantu jokaria kagita kamicetho iji kari mutethia kibuko. It is a big call kiaba security operators to make sure that security yetu ni ete upheld especially during this time kukethwa kwina any harassment. I'm happy that bonda groups ituraorganizire uti antu bagusinatithimo but I know now that again ibeje tendio antu bambairia mantu yo gusinatithimo. Please, our brothers, bonda leaders, we very keen, we very key. Let us maintain the onda that to carry our municipality. Other ku again bakeja bonda kuma other county, other ones, and even other constituencies. Ibeje bena onda raba kedhiria twinyo. Kuketha kwina antuba ku exploit bara ku baiya ku baura because it is something that might happen. Tukeja kutha gutikaritu. Ko inkuromba both the security either a beeped up nonto I know we are working on the security lights and inyana adu to kwara yora lights we gachokeru iriteku kena antu baba kija bateketherie a dark city nito kwenda ku brighten the city kenda ithirwa ina security na kenenya bongo beigwa benda kuija kairina nkiripotera Meru TV beta Jeff Wagitumam. Nakio gikundi ke kuru kuma mwiri ojwa Igembe ni bashumiritie kuonania korega kunganiro kwa bakilalamika nikira bakuga ni guteanirwa kwa aringi kura ni asiasa bakite na mbere siasa cia mapema cia 2027 bakilionga gonto ilengo ne begi siasa ni matemo ya gisiasa gute uritingogi na gute kuingwa mawirane muno gutegira kinyamara ke muringi kura ore mukenya wa kawaida. Riboti ya mwandiki wetu Anteto kuma mwiri wa Igembe Murithi waba gikundi kimwe kira gikumenyeka ja mungano nikicumiritie na gukinya nturene ya Nkanga ni ndene ya Murera atirurujine aria kiriungirite umwe wao uria wombire kuona mutino jumwe na kitambanja cia maguru aria kuguru kwawe kuunikire na ndi ni gwikiritwe micuma uria atumba gwitethia gikundi kikiritite njara yao ya gukaira amwe na mtu wao umwe uria gukaya ni barikitie kuga ati we bo watho wa bumwe bwa mbere ni kuraitha antu bao na kuona bagirite bakiaria bacokeretie Murungu nkatho nontu kuri antu bari ngari neu na bagukua ende ujwara tigara ngote kinyango nyange wangiri ngori ngari ndari na pesa kiondone aki lakini tantetheri kone so asifiwe amen na antu bampokwera oni
na Mungu antethia ayo wakwa na bwi karibu kuma ruare mangotire na bwi bwaneri ani wakwa oni ana bakwa ibana ngwetikia betere sukuru turile turi ara tukeya obange bathomaira secondary na uke form 2 na ndini barombete atongeria bonthe nikenda bakomba gucumiria na gutetheria njai iji ya mwana uju mwanake nikenda ikomba gwita na mbere nuntu mwekuruju atumba kuthithia no atia kundi bietu bia muungano ndene kaunti ya Meru na aru anku gaibwega tuchemeni aja uju kire umwe wetu uraimire kabura urombire kuona ajari na arua twabangaire ntuko atongeria betu bekuru na mutongerio wetu onere ajari kweja kumwira pore na iro na ndito raja uju tukimwira pore tumureterete gantu kara ketho akiruma na agikunda no twakwetho akira ajari era ombire kuona ari muichweri ende mwanka thai atiomba kumara Inkua ndene ke thirikari yetu ya county yethira ina ngwataniro kenda yomba utethia antu barabe mashinani baopitia manto mwanya mwanya na manto ya mushana ya yato kirugirite ntuko ya ruare kwina mami wetu mire kabula mutongeri we kundike ankanga wonere accident na be ko accident bonere bare ekuru baile omwe ari okena Meru na ingwete kia ekuru bai bonere accident na njira ete bati no ntore abonere accident ingwete kitika ndereba wo ari rutererwa kwithira nari makosene Inkua kinyera tokethera rutero koti twethe tukithikirwo sana no lazima twethe tukita kupwatilia manto ya kotini kanga kwa kabula twasemania kona na kona twenthe twaruare katoye tumolie tuwiranirwe nwe tuthekenwe turianire nwe no ikundi ibyo wendo bwetu ba muungano na nio njira twitanio tumure tuyeta mukureta pole sieto ipole sieto tuyete acio ntuko eruare hamona bo mwathani Murungu atwikira inya na iboya batuka tuyete turi kundi kia muungano tuyete kuolia kabila no mwe wetu wa ikundi konera njale endre katuwira katweye tumolie turi ikundi bia muungano batu thirikari katubwira itukatubwelenka tutetherie ni mwezi kabila wetu no ndo kabila ni mwekuru na family atociomba ategomba kinyano atekanatia na esimi au bange bakailemia karambu kailemia tore gwere yue ni poto support poto tetherie mwekuru wetu kabila kinya twana tombe kuthoma na kinya twana tombe kuona bia kuria no ntorone Rwanda rurumo utena mbika na mbiba kwithira bae nabio ndibacokire nkatho no ntopa kuya kuolio mobo ura wonere accident na raundika kuru na muno kinya kureta maromba na kinya kulibaliungira na nkiurasia endibabea aturi betu bankanga tweri otetheretie family inkone na bele bai Murera secondary school na twatethania bo kona na batumba cukuru no ntobwa ayalira mami wo onere erange kanchogeri ikundi na ndibiri biendelee kuromberanira na tuendelee kurombera nthi yetu na inya na Murungu amitethia neeta bubwea murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Murera riboti unio ekethira itumilikile era tukumangalite akiri metha ya Meru TV ni beta wa kabwe mutharimi kuma kireni kiriwe asante sana no ntubogo tuthura oitene na batu ekinya gwa ekinya weni otwetheti nyumba nteto number 1 kadetune ka Meru kuma kireni kiriwe na kimoni thank you very much ingwedere Jumapili injega.